Bok svima, ja sam Ema i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam pripremila jedan video vezan uz svoju prehranu, pošto sam vidjela da me dosta vas pita što jedem tokom dana, hranim li se zdravo i takve neke slične stvari. I eto, mogu vam samo reći da se ja stvarno trudim jest što zdravije. Danas ćete saznati što sve jedem tokom dana, tako da možemo odmah krenuti na video. Prva stvar koju radim svako jutro je stavljam vodu za čaj da se ugrije, a za to vrijeme dok se to grije krećem raditi doručak. Za doručak najčešće jedem jaja, tako da prva stvar koju stavljam u tavu je malo maslinovog ulja i onda samo na to razbijam jedno jaje. Jaje je isto tako jako brzo gotovo, doslovno za minutu će se ispeći, tako da ovo je isto jedna dosta brza i jednostavna ideja za doručak. Pa eto, možete vidjeti da samo promiješam i pričekam da bude gotovo i da se ispeče do kraja i to je to što se tiče jaja. I sada uzimam grejp, samo sam ga prerezala na pola zato što ću za doručak pojesti samo jednu polovicu, a drugu ću vjerojatno spremiti za sutra. Čaj koji pijem skoro uvijek uz doručak i meni osobno najdraži je ovaj zeleni čaj. Osim što je fin, zeleni čaj je isto dobar za metabolizam i za razbuđivanje ujutro. Ja čaj pijem bez ičega, bez šećera, bez limuna, jednostavno sam se navikla tako i tako mi je najdraži. I evo sad samo sve stavljam na tanjur, jaja koja se malo prije ispekla i isto tako ću ih malo posoliti. Uzimam svoj grejp i posipavam ga sa malo cimeta. Možda će vam se ova kombinacija činiti jako čudna, ali zapravo je začuđujuće dobra. Ja sam se isto iznenadila kad sam prvi put ovo probala i zapravo od tada to jedem dosta često, tako da vjerujte mi da je zapravo fino. I eto, to je bio završen cijeli doručak. Imam jaja i grejp s cimetom, a sa strane čaj. Mislim da ste već svi 100 puta čuli koliko je važno piti vodu i stvarno je. Otkad se trudim piti što više vode, primijetila sam da mi se koža i lice jako pročistilo, ali nekad stvarno zna postati dosadno piti samo običnu vodu bez ičega. Tako da sad ću vam pokazati jedan recept za zdravu limunadu koju ja pijem skoro svaki dan. I ovo se trudim piti što više između obroka. Kao što ste mogli vidjeti, prerezala sam limun i polovicu limuna sam istisnula u vodu. Isto tako uvijek ostavim jedan komad limuna samo za ukras, tako da mi bude puno ljepše. I sada u tu vodu s limunom umjesto šećera stavljam steviju. Ja koristim ovu u prahu koja zapravo već dolazi u gotovim paketićima, tako da samo stavim taj jedan mali paketić stevije i sve to promiješam. Tako da eto, to je bio mali recept za ovu skroz brzu i zdravu limunadu. I evo nas prelazimo na ručak. Ručak sam započela sa malo juhe. Možete vidjeti da je skroz obična juha, unutra su mrkva i celer. Ovo vam nisam pokazivala kako se radi ni ništa, zato što sam imala već od prije skuhano, točnije moja mama je skuhala prije. Tako da pojela sam tu malu zdjelicu juhe, a sad prelazim, ajmo reći, na glavno jelo. Odlučila sam napraviti batat i losos. Losos ću ispeći na tavici, stavljam malo maslinovog ulja i prije nego što ću staviti na tavu samo posolim. Losos sam stavila u tavu, poklopila ga i sad samo čekam da se ispeče, a za to vrijeme krećem pripremati batat. Batat režem na pola jer ću koristiti samo jednu polovicu, a drugu ću isto spremiti za sljedeći dan. I sad ga stavljam u duboki tanjur, dodajem malo vode i poklopit ću ga sa zdjelom preko i onda staviti u mikrovalnu kako bi se skuhao. Da se batat skuha u mikrovalnoj treba nekih 5 minuta, tako da kad radim neki ručak na brzinu i želim da bude što jednostavnije, samo stavim povrće u mikrovalnu jer je puno brže gotovo nego da ga kuham normalno. Na svoj gotovi losos stavljam malo limunovog soka i to bi bilo to za ručak.
I sad prelazimo na večeru. Za večeru sam odlučila napraviti salatu. Imam već ovu gotovu mješavinu salate, tako da taj dio će biti brzo gotov. A ja sad samo pripremam meso koje ću staviti u salatu. Ovdje imam pureća prsa i ja samo stavljam začine gore. Koristim sol, papar, kajenski papar i luk u prahu. Tako da sad samo začine posipavam na jednu stranu, okrenem i isto ponovim na drugoj strani. Ne znam jesam to samo ja, ali kad jedem salatu mi nekako najbolje paše jako začinjeno meso, pa eto možete i sami vidjeti da stavljam dosta toga gore. I sad kad sam posipala sve stvari, stavljam malo ulja u tavu i dodajem meso. I sad dok čekam da se meso ispeče, začinit ću salatu. U salatu samo stavljam balzamični ocet i maslinovo ulje. I evo možete vidjeti kako izgleda meso kad se ispeklo i sad ga samo dodajem u salatu. I eto to je današnja večera, salata sa puretinom. I to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Obavezno lajkajte, komentirajte i pretplatite se na moj kanal. U komentarima mi napišite ako vas zanimaju još neke stvari vezane uz ovu temu. Bok svima i vidimo se u sljedećem videu.